Igama lami ngisebenele ngokaMabuza. Ukucala ngathanza kubonga uNkulunkulu ukuthi anginikele lithuba ukuthi bengingathola lokho. Wesibili ngathanza kubonga coach longisidile ethi ngidlale ngize ngithole lokho ne-team yami yonke. Bengengikhona kwenta ngefana but i-team yonke. Engingakusho nje ukuthi sisaka kuma-Chamber of Champs sitawucela uNkulunkulu phindze ahambe nathi i-team iside sifike nakhona lena siwine sibuye nenkomishi. Ngicabanga nje i-dedication ukuthi imisela utethemba ukuthi uthathe ama-instruction coach la kusho ukwende cathi ngaleyo ndlela ungaphumelela. Alengakusho nje ukuthi Majida achubeke ukuthi sijimeni sibambane sibe munye nasimunye sitawuncoba. Ngiyabonga.